Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kasorkar jelah ka khat sauterik unopra arjar khat khandai kala pen menaban khot penlong ya ke dorbar kerpang jong ke yeng dorbar thawan ke jela Meghalaya ha ka khat khandai tarik unopra arjar khat khandai ban shimya karai da ka resolution naga benta ban dawa ya ke sorkar India bakan pentre kamno da ka inner line permit ha ke jela Meghalaya khnang ban yada ya ki rit pai trairi trai muluk jong ke jela naga daw ke jing pelong ain jong ke sorkar India ya ka citizenship amendment bill dang shen ya kane kijing pelong ya dorbar bakerpang jong yeng dorbar thawan ka jela lapan menapai ba dau nong ai bu jong sarkar Meghalaya Democratic Alliance uba Alan Tree Franklin Khar ha kijing yalang jong ka Confederation of Meghalaya Social Organization kabalalong ha maulai Peter Pom Shillong no LP no LP Kumesibon kemensian ke saat bat kesongsi habai kumi tum kejat bendriu kasih tarang ya teli. Dari lengkakas ni awan tangku gunungai kubur naliang ke sorkar hakaba mening kad asteng menteri rangba ringkat bat songkunor jongka dobar kawan jongka jela ba medba linggo dangka ki menteri senya balang dahar elhek bantu dor linggo dangka sanlin mayang kilai kundu Your Union Home Minister Wanit Shah bat kejingkren talang keberseso Henry kihap dan wang paiswa la jela ban kondok ya ke special session tang na benta ke ILP lakhat bai terik katung garai jongka soka talak na kata ngandong kubwa dari isu ngai kubli dian sa sisili fi baro ban kickbox kedruan yang lei pede bla simkhia ya kadi kalinkor jong ka jadbun riu ba limba kani kalinti ya ke jongi kumbi ya hapor bayo ya kajela kem jaw si drop homes nam bakata kalinti idai bani ya Infam we won Kulai sibon